از باورم یسا گودر کتیا یا بریاسه روژا آرمان جوینا او یک جیگو او کوچباری گودر کتنا دربا ملت کرنیزی که 2 میلیون کسا و یگو هیدیا و هیا بلکی بگر نولات ریل بروابی گرتن نما کاربن بگرنش برگو انو او خالی گود بیجی خالا نوسي هاي بعد كاري دجرا بخالا زمون صارك كاري وري هندرو دجرا بتمام نلاجيكا وتنا كذي بواركي قانوني ديا ايكونومي ديا ده حتى جانا ملطي كردي بدربا يرو جوار الناس محين جو كاري بغري ودجرا يعني اما هذا يعني يجو ابي ساداني زاني خوشك زاني يقول كوشبار وبنابري كرد كاري بتشيها بك يا دي دوا از باور دكم يجي ارمان جوينا يرد مجيني هناك نجيبون بدنا برا تفگرا کردی دچی هنک تفگرا کردی نزدیکی هبونه که به هایویت کن گوبکی شاندک کردی در که بنابه ملت کرد چه دناب دولتی ده با آخری چه پیش روزا سوری ده گرانگونا ملت کرد بدی خویا کردن ده گفتگوی ده به چه اپوزیسیون را چه بریجی نرجی. اما وقتی گفت تکرین خویا دجی به نزدیکبونا گفت نواده تکرین یعنی ام نزدیکبون خوازی به هلوشاندن سر نکرده. دفرد چیم کارن بیشن ام کارن بیشن نو اف کسی گویی یسای هدر خصیه اما انسان کردی نزانن براستی و ما في مناطق کرد ناخوازن دبن سها هن ایدئولوژی هذا او ایدئولوژی نه طباوینا یا اما براستی هناك هنا ربابيا خسر ده نکردن و دیجی مناطق کرد ده آخرن جبر ولوش که از میزنم انه بانگ گرک ام وقتی کم با آخرن ام بانگ آخر مثلا نجس سیاست نداری کرد دری ربابيا خسر بکن بس ام بانگا خو جوا کسی ایرو نشتمان ولا پرور یه دخوازی عملات کرد کن هندروی ربریا خسر ده و به تیبت از بانگی دکم روشنبیر کرد را گو تمام پاور کار بکن دا کاربن پیشیا وی اسای ده بسکن اونه بس پیشیا وی اسای ده کسی گو وی اسای درخستی ابي اسای درخستی یعنی گو از وابنار دکم حكومة كور يعني الدولة العميقة براستي أو هنا قلق خرابون يجبوني مناطق كرد هندرو لتكن يعني بلدي نعمة ديت بريا ده هيدا تشلو أو كشيء خورتي كرد يقول كمي حاجة صالي خاصة برين كرنا بروباغندا ودولتها بيها خفتن إنه تبرع كردي كسي بتشوف دبي عسكرية ودمن ساعة قوين والله ما عاد من وفروردت كن جبوي كردي تمام مراس يعني وام مجين انه قالك شيء خراب دي كرنا يرو تدمجين بازرگاني حربي دندروي رو بجار كردي دب صدانا وملاد كرد يعني عائلات كردي يروجنزا دكمن دندروي بجار ده خوارن يني go بخون ولو يعني هيديا وهي غورج خارنه خوش بكن او نفس وانا يو كهرباء ملاد كرد بجار ويدا حيواناي او يجو مثلا غمري عرضي وانا باريزن ونهلن يعني كس نزيكي وغمريات بي عرضي ومناطق كرد بقر نجوا عائلات كرد وهاي كجواستان يا جود كاري كردرا از هيديتكم جغورتي كرد تماما قوم فبرا بسكن ديجي باكاسيها او ارمانجا و بي سايها ارمانجا كدلكي خرابه جبوني بيش روجا مناطق كرد فاصلم بين خير خوشيه